Mizo sipai huaisen tak awmzia la Regiment of Artillery 18 Rashtriya Rifle chu kumsak ni som ni pali dai to khan Jammu and Kashmir terrorist nien anin beina a huaisen takle chhuanom taka acheta wangin mi huaisen choimona sang saure chakra lan aloni to a he choimoina adon kumsak ni som pali ve khian ADGPI Indian Army pe change post school aloni nge to boka hetiang khopa kan mizo mi pa chhuan mi sang le sa sang ma azam ngai lo le khovil huwa pa mizo tlangwalte an theu neu lo zia lo lan tir to tu mizo sipai huaisen thu soi chen khat LPS puwan nei thangan akum na ati chwa nu khan mi chen khat kan ti don nge ama lo er tu chen khat chuan chol zui ngalin elzeta thu soi chu thu oi lo chwa in an lo chwa sak vak maya hetiang awang hian ama elzeta nge po in sawifiah cha in ashivin yang chu athuron zia chu hanchar chwa sak ta ngalila keni chanchin te lul ngai ven chu ka phulawin aza thlak ka ti hle mai ama puwan nei thangale vasia changte zar aliaw liaw ka chanchin mi te shiat lo atana za pui tak ti jok ti ang mi in min shiat sakin min lo hlut sakhle maya kalom tak zetani nimin lam khan ama zawre ma khobung te chung hian zanria tui tak min buat sai sak boka kalom tak zetani lom thu soi ngai na po ka shelo hial mai tin ka chanchin abikin Iraq le Syria Telkaf Musgrave le Operation Hamam al-Ali chanchin ba ka India ram marlam ram ri lipa le Operation Kogomak chanchin te kan soi ho le boka nileng maya minning mel pulawa minlo mi khwal tu puzore ma khobung te chung ko chunga hian lom thu ka soinon le ni se zona thei shang zinga pahni lek soita ila pakhatna Purple Heart don chungchang he thil hi kumsak ni somparuka ka hmodai to khani a he award medal concept a hian the Purple Heart is awarded to members of the US military who are wounded, killed or missing in action due to enemy action ti ani a US military service tan chawlo chuan don thei ani lavani tin India sarkar hian military deployment a hian foreign policy anei lawa anei chunchu UNO peacekeeping force chau hi ani a mase kumsang ni sompanga chu sang ni somparuk chau khan neto athok horam ten ISIS dolet na khan Middle East rama omsa UNO peacekeeping force UNIFIL andof te anso achangle anmas achangte in civic action atana chanpui turin UNO headquarters in New York City lama adi hiala anmas Iraq rama deployment omsa te vapui tule indona in ati chiat senghoite civilians liam tuarlo in kolle medic aid pek te chubaka relief camp lo siam te kha anmas kai shwaina a thok turin UNIFIL United Nation interim force in Lebanon andof ti achangin voluntary anon deal ta a hlo achat deuzo ka wangin UNIFIL ain hlo achat deuzo ka wangin UNIFIL ain ti in India battalion of UNIFIL achangin mi pathum in volunteerin anmas hi Baghdad kan vazom veta ani Baghdad ka umlai hian Iraq Armed Force ka shwaina a Unami in ain kolai Iraq Military Hospital Mosulami chu ISIS te hian anla a heta hian UNO member ram Unami a deployment a mek ram shangami som lai chu rap thlak taka tha anni a video po antiviral na savia ome he thil thenga wang hian Unami ngin na angin USFI United States Force Iraq ka shwai se paite chu chakzo ka ma anlak theina turin erbila anmas noi ramshang se pai volunteer omek French Spain Italia Indonesia India se paite chu Blinken staff ninave lama kalturati kanita a heta hian mani du thanna ani a Blinken staff lama kaltur hian tiluina engba a omlavani hlo achadle deudona wangle challenging ria bakasya ta wangin Blinken staff lama kalhi kathangli a kan ho tu te lama changpo in phallo na a umlem law Blinken staff ka thlen nu hian USFI 105 combat engineer kan vazoma sikoya keni hau kha USFI UN koi ti kanita ani
heta kan omlai hian mosul khopui le ache vela mun sang sanga USFI te kha kan puya keni po UNO puanzar noya ni tolavin United States puanzar noya na kan thoka hemi operation kan chung khali vel hi chu USFI chiar kan ni a keni ho khan USFI in Telavin kot nematan UNGMA United Nations Joint Military Action in Syria and Iraq kanin ti a heta kan omlaya hamam al ali muna thil thlengwang hian US military service person tit savina andon Purple Heart kha pek kaniveta ani atir lama kha chuan kha thil ka don dan le ka don chante kha wiki le Google website changa mu tur zawa. The award was presented by the US government through the United Nations for his effort to echo of valor tiin awmzia ve hialani he thil hi Donald J. Trump sarkar masak jok top theng khan Wikipedia le mundanga chia tur chin munshang shanga deployment ko omna muna changte in kha thuzia kha ka keu chuak fowa ka chianui vur fo china chian pawanding liana hi aling ka thona ani po hian minlo chiar sak ve fo bok china ni ome Masetlem lai deu Joe Biden arun president hun chan vi malam dewa chang khan talk of Musgrave de hamam al ali baka musul indona chanchin te kha chiar tur atlem ta hlemaya kanjuk chet na chanchin te Sergeant LZ Roy te tia ka chanchin alan vi na po kha abo ta fek maya amakati in ashil hai thak du tak zetani khatiang ani ta ka wang khan 117 combat engineer regiment ka ompuiten Purple Heart ka don minlom puina momento zong nian ka da po ta feka aza thak mi in internet ate anlo zonganga anmuom silawati in mase tun hu deu to putroya h party ne na ka soi chwa zeu khan ground na thil theng zong hi lekhabua a inziak vek lawa lekhabua thil inziak po ground na athleng vek chuang lawani ti tifia tu chhata kani kha minti ta ka wangin katar chuak vele nu no ta a chu puwana ti hau khan a chanchin minzo na po ka soilang nge ani pani na MOD in Kashmir Valley vela rang taka chi chuak zong theitur special force shanga changa mibik khan khom te chau hian suicide mission an nei china tlangzar ani ngai lo ti hi ka han zep til shamani ti in elzeta hian an komna a athu soi chen khat shiat fia tok lo lai chu chia takin media lama alo soi fi ani engponi se social media hian mi kan soi sela control chak viawani po in ramtana martar po poisalo khovel laka Mizo tlangwal ti duai lo zia pho chuak tu kan national hero elzeta ti angmiro puile tuk hi chu zawe ilamole ani angmiro puile huaisen lutuk po aril ro ti na chak lo hlauni om taka chol zui chiam ching kan lo chin hi chu apoi ngot mai zale ngai san ngoi tlak hi chu ithia sang thiam ve ti ang u engponi se atop nan lomzwala hi chuazol mamit district Mizoram chuak ni in nisomni pathum July sang ni som pathum zan daruk vel khan elzeta te chuan terrorist tomruk na hi anlu chuaka elzeta hi alut masa a changin in hnuailama terrorist te bi ruk na chu azuk mu chuaka an bi ruk na mu chu ani ta ka chuan terrorist te chu akotopa changin elzeta te hau chu anron pong ka ta chiam maya chuta tak chuan Mizo tlangwal pasal chhazia chu alo lang chuak ta a chi ai na le zam na chete ma nei haulovin elzeta chu abok ngal rop maya a na muna changa lumkwal zel chungin silai mor engde zok le silai muleng noi kara chuan elzeta chuan mel maron lang masa apiang chu alo thal top zel maya chutianga alut masaber ache thate mawang chuan ahnunga ron zui tu te po chuan covering fire thatak an lo pek thei phata a an ma ni lama hliam tor pakhat ma omlavin terrorist ho chu an ho tu pa chopin an tukdal theita ani elzeta hi India chafilor zinga silai ka thiam chungchuang takmai ni a sniper atana manchin ni in ahun tamzok chu GNK a ral matonga da chin ani khovel milar ten anwar meichia te mel timoi le zwal to surgery ngai be lawat narngol siam chat mui siam nal bunchwar po mar khabetoi po seile injection manga kan taksa thau chhia pai ramdang chawa anti theitur kan ngai chin kha buina chuan ramdang pan khir ngai to lovin aizol kho chhum ngeya lashes Biden te hian anti ve vek theito nya o hengba ka hian professional eyelash extension lash lifting microblading microshading tele muiduk to permanent tisen lip coloring Korean BB glow hydrofacial carbon laser facial Japanese head spa le
nail extension te nen lam lashes by dini te hian an khoi vek thaya ama anei tu no diniber hi medical line na po theuneu lo tak BSc nursing degree nei thap ani wang hian engma hlo thon tur awmlova license nei thapati ani boka wangin even ti moile zwal tu le email surgery ma chon ngai me alawi in upgrade idu ve ni chuan lashes by dini te hi ino pan ve cheu don ya o mizo zai thiam chwai the to ngai lo tur da du te ngei pon UK changa anron pan wang da na chang hian anrin tlak thokhat le ang ti chu kan ngai to thiam mai o me king kalo soi to hauba ka khian tattoo removal laser hair removal double eyelid ba ka skin tech puncture le khwa wang hi fel fai takin an remove thei bokani e cheu hi la ni lo lashes by dini te hian permanent makeup a hian course na in training an be thei boka state pon chang te pon zero line na in an zero line te hian rampon na an mu thei na ne mo an ma ne dor an ran ve thei nan professional certificate an pe chhuak thap chin nge bokani an hnoi training course le ve du le kanvun le taksa tinal le zwal turin lashes by dini te hi kanau pani ve cheu do ne o address lalboy shopping complex top 4 phone number 8014 584 054 a hian engtik lai po in biak po thei ra gan ni e